Why ama-channel amaningi efeyila? Kungani ama-channel amaningi akwa-YouTube engaphumeleli? Baningi abantu abawavulile ama-channel, baningi kumaskandi abantu abanama-channel wabo. Abanye ama-channel bawavula babengenayo inhloso yokuthi bawavulelani. Bawavula ngoba babe-ne-opportunity yokuthi ithi nje ngenza into eyi-channel, maybe one day ngizoyisebenzisa ngiyithathe serious. Kuvele kuyinto e-right-ke leyo ukuthi i-channel yakho kumele ihlale i-ready, uyiphe igama, uyi-edithe, ihlale nje ikhona. Just in case uma ufuna uku-update or uyifake i-video yakho lapho. Whether it's a vlog, bekuwumshado, somewhere kune-function, uyakhona uyi-updatela i-channel yakho, ufake leyo content leyo. Ngoba kubalulekile ukuthi ngelinye ilanga wazi lapho ongakhona ukurefera khona if leyo channel izobe isasebenza. Baningi ababe nogqozi bawavula ama-channel, bethenga ne-material, equipment yakhona, bezama i-studio, barekhoda, baqasha nabantu abambalwa bazo-edithela umsebenzi. Kwathola ukuthi mase kuphakathi i-content kunzima, akufani usuku ungaphandle. So mina ngizobuka lapha kwamaskandi ukuthi kungani ama-channel engekho maningi ngaleyo ndlela leyo. Lawa akhona angathi angconywana, a-few, and futhi amanye agcina nje ngokureporta izinto awubaboni mhlawumbe benza ama-interview, bemcimbini, imicimbi emikhulu enjengompucuzeko, le kaNgelo V, nale okhozi lo ophethe obani ozindola, nalo wakhuzana nawo uba nomaskandi abaningi lapho. Ama-channel asiwaboni noma kunomculo wamaskandi ayokwenza i-album launch, asitholi information, sithola kuma-piece nje bama-video. Nakhona sibarekhodelwe abafowethu nodadewethu abathandile ukwenza kanjalo. So yini edala ukuthi kube nzima kangaka? Umuntu ongazi nje obuka ngamehlo enyama, ukwenza i-content kulukhuni. It's very difficult to create a content. To create a content, you need a lot of things, including time, money, traveling, yonke loo nto leyo. Sometimes kumele ulale lapho yakhona, accommodation, angeke ulale noma kuphi futhi. Kumele wenze sure ukuthi uthola isikhathi soku-editha, uhamba ne-laptop and everything. So abantu abaningi abakhoni ukwenza lokho. Umuntu unenkinga ngapha, into yasekhaya, izinto ey'bhekene naye ey'personally, kumele eye emcimbini, kumele ushutha, yonke loo nto leyo. Abantu abanaso isikhathi, babhekene nezinto ey'ningi. So uthola i-channel kuthi uyabheka, uthi ubheka i-content yakhona, uyabona ukuthi umuntu wayeza kahle, wayehamba kahle kakhulu, futhi uyabona ukuthi cha wayeshaya into yakhe. But after 17 videos, 39, 38 videos, uthi uyabheka i-video yokugcina into yango-2023 September, and i-channel yakhona uyayibona ukuthi inabo abantu, hhayi ukuthi ayinabo. Sometimes it's more than 10,000, sometimes more than 20,000. Amanye abantu basajoyina ama-subscribe, noma i-channel yakhe isiney'nyanga close to 2 years ingasasebenzi, isingathi udomet isihleli lapha. Kodwa abayaziyo leyo channel leyo basakhona ukuthi bobone i-content endala. So abantu bashawa yilokho isikhathi esiningi. Yingakho uthola ukuthi akusaqhubekeki kahle, because i-YouTube ayifani ne-TikTok. Lokho abantu kumele uku-understand, and akulula ukuthi ifane, because i-TikTok into yenza same time, uyipostela isikhathi leso. Unopress urecord laphana ku-TikTok, ube wenza ivideo, uqede uyiqhole nosuku. Uyabuya phela nama-comment, nomuntu ongakufollow uyayikhona uyibona ivideo yakho, akuphendulayo, nawe uyadlula. Kodwa i-TikTok, as much as i-open
and kulula ukwenza ezinye izinto as long as une-content. Kodwa eSouth Africa i-TikTok ayikho indlela yokuthi ubhadaleke, iyona into eyi-challenge ngayo. Baningi abantu abane-talent abaku-TikTok abaphiwe, aba-gifted ekukhulumeni, aba-gifted ekubambeni i-content, bebambe ne-crowd, bevule o-live, benze ne-content emnandi, content eminyaka. Uthola umuntu una-3 years wenza i-content enenkosi phakathi, unama-followers more than 200, more than 300k, abanye up to 600k, abane-likes sebefika ngisho nakuma-million. Une-crowd yakhe nje, abantu azi ukuthi usuku nosuku maybe 3 times a week ubenzele i-content le asukazi bazoyithanda. Kodwa when it comes to YouTube ufuna izinto eziningi, edit, ufaka ama-subtitles sometimes, ufaka ama-visuals, moving pictures, yonke leyo nto leyo, and leyo nto idinga isikhathi. Nenkokhelo yakhona, indlela yokuthola izinto kwa-YouTube, it takes a long time ukuthi ifike. If abantu yenza ivideo bemnandi, abanye bengayithandi ngoba iyona lento abayifunayo, bayayiskipha, abanye bayibuke 10 seconds 15 bephume. So wonke lo msebenzi owenza kanzima ugcina usafinyelela abantu ufuna khona. So manje uyabonakala nalapha kumaskandi ukuthi abanye baze bayitshela ukuthi ukwenza i-content is a waste of time. Yabo, umsebenzi omkhulu, umvuzo abawuthola mncane, ngoba abantu ayikho indlela abazokukhombisa ngabe appreciate ukuthi uthatha isikhathi sakho, uthatha isikhathi sey'ngane zakho, ngabe wenza ezinye izinto kodwa wena ubhizi wenza i-content wenzela bona. It's true, khona ongakuthola ngelilanga okuyinkokhelo ngalokho sokukwenza. Okusalayo lo content usungazenzele wena, usukwenzela abantu bebuka, abantu abasuke be-interested ey'ntweni ey'thize abangazazi, understand. So usukwenzela bona abantu. Can you imagine ama-CD launch, album launch, ngobe mangaka nje, cabanga abaculi basuke belapha bemenyiwe bezo-perform. Labo bantu singababona, siyezwa nje ukuthi ade bekhona. Can you imagine i-content esuke lapho, abantu abasuke be-perform, akekho umuntu ozomthola lapha eyile. So unzima kakhulu impela. So abanye ba-understand ukuthi why kulukhuni, kodwa u-YouTube unabantu bawo, bayawukhona, bayazi ukuthi bazokwenza kanjani, banendlela yokwenza izinto. Abanye bawenzela nje just a hobby, njengathi nje sayikhomentela nje ku-YouTube. Asazi noma u-YouTube into eserious or into eyaphambili, asazi. Sizobona as time goes on, nane-energy ukuthi khona yini. Kodwa nje siyazikhomentela nje makune-topic ekhona, kunento ethize ezalayo, siyakhuluma because into nje nathi sisanda kuqala ukuyenza. Abantu abakasijwayeli, abantu abakasitrust, bamangela nje ukuthi sibuyaphi, sesivela nje sizokhuluma senza ama-live. Basamangela abantu abakasithembi kahle, abakasitrust, basazosibheka ukuthi si-consistency na, siyahlala yini isikhathi eside la ku-YouTube. Siyabalethela ney'ndaba abayidingayo, akuzona zonke-ke iy'ndaba ey'khona ezenzakalayo ney'shisayo mhlawumbe nesizoyishera, ngoba ezinye iy'ndaba zifuna ukuthi ube nama-source, ufonele umuntu confirm kuye leyo nto leyo. Kanti lezi ezinye ezi-open ezaziwa wona wonke umuntu, wena ufaka i-commentary yakho, ukhuluma okukhulumayo, nomuntu okade enganakile egcine esebona into wena ecashile osumbonisa yona. So ilokho-ke esikwenzayo, nanomsebenzi-ke Khuzane-ke sikhuluma ngawo kakhulu Nkosi yami. Akukho okubi lapho, sokukhuluma nje, hayi ukuthi osokwenzakalani, ngoba vele ba-few abantu abakhuluma ngoKhuzane. Kodwa-ke thina siyazama ukuthi ayithi sikhulume ngaye ngoba bancane vele abakhuluma ngaye. Abantu bafocus kule zinto lezi ezizotrenda, lezi ezi-negative. So bese kusaleyo gap leyo ukuthi hayi abantu abanjengoKhuzane they deserve so much more. Badeserve ukuthi nawo respect, benikwe indawo yabo njengabaculi abahamba phambili lapha eSouth Africa when it comes to maskandi. Uthola ukuthi ababekeki ngendlela kuyiyona. So leyo content iyalekha-ke, akekho noyimisela ukuyenza. So nathi sesibona ukuthi hayi ithi sisixoxele khona lapha ku-YouTube, ngoba kahle kahle akusikhona ukuthi kumele uze wenzele umuntu into enjengale. Anyone can do it.
nami ngadecide ukuthi hayi ithi ngikhulume mina ngizenzele wona amavidiyo, hlezi khona omunye umuntu oseceleni ongayithanda loo nto leyo, mhlawumbe nayi-enjoy lento engiyenzayo. Nami angiyena uprofessor, nami angikho perfect, nami okunye engikukhulumayo kusuke kuyinto nje umbono wami, ngesikhona ukuthi kusuke kunjalo or ngiresearchile. No, kusuke kuyibonela kwami ukuthi mina ngibona kanje. Kwesinye isikhathi kusuke kuphushwa nje ilanga ukuthi hayi ilanga lide singakhuluma ngani, bese i-topic ethize iyavela-ke, bese-ke ilanga liyaqhubeka kanjalo. Kusuke kuyilokho okwenzakalayo, kodwa ngiyafisa mina laba asebekwazile ukuthola i-chance yokuthi beyenze i-content, bewathola amandla ukuthi beqhubeke bengakhathali, as much as nabo kunezinto abazenzayo ey'mpilweni zabo bafokhase kuzo, ngoba i-content iyalithatha usuku lonke obhizi ngalo, especially kwa-YouTube, iyasidla isikhathi. Kodwa uma isihamba kahle, kunento encane mhlawumbe oyibhenefithayo, ifuna nje ube dedicated, uziphe isikhathi, ama-priorities akho owazi ukuthi yini oyifunayo, umisele ngani. Lokho kuphela nje kufunakalayo. Ungaze uyitshela ukuthi kunento ethize special, ayikho into especial okumele uyenze, just wena nje kumele wazi ukuthi i-focus yakho yini ephambili ngaleso sikhathi leso. And abanye bayakhona ukuthi bephile ngazo into zaku-YouTube, because abanye banothola ama-brands azo-advertiser kumaskandi. Abantu bamaskandi-ke iy'nyanga ziyabathanda abantu bama-channel bamaskandi, ukuzomaketha ukuthi kuyiwe empophomeni kuyogezwa abantu laphana, phakathi kwe-350 abantu uzokwenza ama-advertisement, wenzele ujazi omhlophe, umuntu unesiphambano ngemuva kuyovula isithunywa laphana, kuyogezwa kuvula iy'nhlahla zabantu. Hhayi, ziyathanda-ke iy'nyanga ukusebenzisa-ke o-YouTube, ama-channel ka-YouTube ukuthi i-advertise. Kodwa-ke nazo-ke iy'nyanga sezakudiscover ukuthi no, uku-advertise kuhle kulowo ma-channel, but nabo as ububona banawo amandla, ba-powerful, they have their own platforms, banawo TikToks, Facebook, YouTube, and abantu bayangena be-engage into abayiphostayo. Nethi nje umuntu usuke sespreada nje i-message mayengena kwamanye ama-platforms. Yabona njengokhehlelezi abadingi mhlawumbe ukuyongena emaphejini abantu, they know ukuthi unama-followers enough ukuthi amfollow. Even if engena ku-live uyazi ukuthi more than 6,000, 1.2, 1.8 abantu bayangena, so leyo message leyo is enough. Whereas uthothi uya kwelinye i-channel yomuntu, uthole ukuthi kuzobuka abantu mhlawumbe abancane ngaleso sikhathi leso, uthothi i-message ayifiki ngesikhathi. Sezaku-understand lokhu iy'nyanga nazo, so seyisebenzisa ama-platform wazo. So nabo-ke abantu bakamaskandi uthola ukuthi-ke ukubhenefitha kwabo sekuyehla, because ade bebhenefitha ngazo iy'nyanga. Uthole ukuthi imali sekukhona abayitholayo, sebeyakwazi ukuthi be-improve i-quality content abayenzayo. Maybe be-ede izinto ey'thize, studio, i-setup, ama-mic, iy'tulo, itafula lakhona, indawo lapho bazosethela khona umsebenzi wabo, because naso usuke uyi-media phela uma usuwenza into zo-YouTube, usuke uyi-media full time. Nawe usubona ukuthi wenzani, ubhekephi. Manje leyo nto leyo if ingasakhoni ukuqhubeka iye phambili, iyalimalela. Nabantu ade sebekujwayele, seberela kuwe ukuthi ukhona, ubenzela i-content kanje, awusabonakali, akubi mnandi kuyo. Le nto vele ifuna ngathi uma uyenza engathi ungangaphela amandla, ngoba usuke usuyivulile i-gap somehow. Kodwa bahlale bekhona abantu abaredi, abantu abazongena kuleyo space leso sivulayo, ngoba kunabantu abasha usuku nosuku abenza izinto, and baningi abantu abaku-YouTube, baningi. Nethi wena umuntu usuke wangamdiscover, but it doesn't mean akekho. Baningi abantu abenza i-content ecishe ifane. Uma ungaye uhambe uyo-check-a ama-channel akhuluma ngamaskandi, maningi. Lawo ma-channel la futhi uyathola ukuthi no, i-content yayo is not all about maskandi. Uthola ukhuluma ngepolitiki, ukhuluma ngey'ndaba zasebukhosini, akhuluma nangezinye izinto, ubone ukuthi i-content yakho ibambe ngapha nangapha, ngoba uyabona mhlawumbe umaskandi iy'ndaba ihamba iphele, and then ufuna i-income, and kumele ukhuluma ngama-topic lawo, ama-views ayangena, nama-advert ayangena, abantu bayabuka. So by the end of the month khona umuntu okuhlanganayo mhlawumbe ku-bank account, kuba ileyo nto leyo. So ngiyafisa ukuthi angafi ama-channel, abantu beqhubeke
nathi esifikayo nje ukuthi sizojoyina uYouTube ngoba sijoyina ngoba sithanda nje ukungena kuwona. Ayikho into ukuthi iyasiphusha ukuthi sifuna ukuba yiyo. Kodependa kubantu ukuthi bona abantu respond yabo bawumuka kanjani lo msebenzi umuntu awenzayo. Bayakubona yini umuntu uyikhandla kwakhe. Ngoba amavidiyo amaningi umuntu akawenzi mhlawumbe ukuthi wenze endlini. Wenza khona endaweni yokusebenza lapha asuke ebambe khona itoho. Because endlini isikhathi sokuthi sincane sokwenza izinto eziningi, kumele u-off, kumele uwash, wenze zonke izinto lezi ezithize ekade sikumele. Kanti lapho umuntu asuke ebambe khona kunesikhathi lapho uthi urelaxile mhlawumbe usaphumulile. Ngaso leso sikhathi leso usabhekile ukubhekile. Uyawuthola sesikhashana esincane ukuthi hayi idinga ividiyo fast, ngibeke imibono ethize ngizoyiposta later. Bese kube yiloo nto leyo. So asazi nathi ukuthi sizofika phi ngayo le content. Mawukuthi iyasebenza or kuba serious mhlawumbe lapho ke nathi siyobona ukuthi kuyasebenzeka or abantu bayayithokozela lento. Abantu abangakufuni lokho, abantu abakufunayo yilokho, ngoba kuyahlupha kwesikhathi ukwenza i-content okujabulisa abantu bonke, because abantu bakuthatha iside ngenkani ukuthi ukhuluma lo mculi kube khona abantu abakulandelayo bethi wena uchemile. Uthi awukhulumi ngalokho kuthiwa hayi wena awukhulumi ngobani, yini kahle kahle uyamzonda yini. Ugcina ungasazi ukuthi yabo wenze njani. Iy'nkinga nje i-content kaMaskandi inezinto eziningi, iyahlupha nje. So nathi siyathemba ukuthi asizokubanyathela abantu emakhoneni ngoba umuntu akwenzayo into straightforward. Umuntu uzo-appreciate umsebenzi kaKhuzani awenzayo. Since bengekho abantu abakwenzayo lapha ku-YouTube, abekho, hayi nokuthi bafike, abekho, abakwenzi lokho. Bakutshela nje ngabanye abantu waya ukuthi noma scrolla u-check ukuthi ikuphi lapho okukhulunywa khona nge-album kaKhuzani. Abantu bakhuluma ngayo only uma kutrenda, umuntu engenayo i-content kuleyo 2 days leyo. Then ke bese ba-forced umuntu ukuthi ithi ngibhale ke ngenze leyo video leyo ka-3 minutes, less than 3 minutes ngoKhuzani. That's it. Kodwa kusalayo usuke sewufuna istory esombeka kabi uKhuzani. You understand? So iyona-ke inkinga umuntu esayibona ukuthi alright, shuthi bayathanda uma kunento engathi ayikho kahle ekhulunywa ngoKhuzani, because bayazi ama-views ayangena, bayabuka abantu ama-video. So that is why ubona i-content ekhuluma kabi ngoKhuzani is overflooded, like oversaturated, iningi kakhulu. So into enjengalezo-ke asithembe ukuthi kodwa-ke sizoncipha ngoba siyathanda ukuzwa ukuthi abaculi bakanjani, kuhamba kanjani, izinto abazenzayo iziphi naziphi, nokuhle nje ney'ndawo abayihambelayo. Bese update abantu yabo ukuthi kuzobe kwenzakalani. Abantu hlale bebhekise i-negative. That is why sesikhona nabe sizama nabo ukuthi okay, if uKhuzani uzoyoreceive i-award yakhe umhlobonene uzoyo, if u-SK uzoyothola okungokwakho uKhuzini, lokho sizokuveza. Ngeke singakuvezi ngoba nako mhlawumbe si-appreciate umsebenzi kaKhuzani. Nalokho sokhuluma ngakho because into esuke ikhona, into esuke abantu be-aware ukuthi kwenzakalani. Nayo nomcimbi kaKhuzani useduze, ngeke singakhuluma ngakho ividiyo nevidiyo, sizokuveza lokho ngoba abekho abantu abakhuluma ngalokho, abekho abakuphushayo ngoba abantu baney'nhloso ey'thize-ke zabo. Angeke futhi abantu ungene emakhanda abo ngenkani ukuthi why ningakhulumi ngalokho, why nikhuluma ngalokho. So isimo sikanjalo. Ama-YouTube channel amaskandi siyawadinga, siyadinga ukuthi lo msebenzi ukhule, siyadinga ukuthi kube nabantu abasha abazoqala bekhulume ngayo le content. Umculi ozoba mkhulu manje kusuka manje kuyale uMaskandi. uMaskandi usazoba inkinga isikhathi eside, usukhula ngesinye isivinini, uyangenisa nakuma-online platform, digital, udayisa ngenye indlela. Njengoba nje o-SK benza nje imilingo yabo laphana ko-Spotify obani abanye, umshini wemali, oMafikizolo, noMenzi nje ngoba bengena nje ngenkani laphana, bayasondela no limit. Uyabona nje ukuthi kuminyene utshumo laphana, oSminoff, oSmiramira, kunzima. So nabanye abakhona-ke laphana, so bayangenisa ngenkani. Nalapha kuma-trending kuma-iTunes, uMaskandi ukhona, awusali uhlala ukhona, especially uma kukhona album. NoGatsheni uthola sebevalile,
benza kahle. So umculo ozoba mkhulu uvale leya gap leyana ekade ivulekile, iyo umaskandi uzovala leyo gap leyo. If kuzoba nento ethize yenza la eSouth Africa, kuzofika kube lo mculo loyo or kube lelo culo bese kulandela umaskandi. Noma abantu bawo-appreciate lo mculo osuke ukhona owenziwa labo bantu labo, kodwa umaskandi uzoba lapho as unumber 2 because umculo odlala eSouth Africa kakhulu maybe udlala ko-US, awudlala nje amazwe amaningi, maybe lokho kungashayi, kodwa wona into ekhona eyenzakalayo and uyabonakala nanokuvotelwa nje powerful. So bekuyilokho-ke ngathi zakwethu, bekukudlulisa nje lokho, ukubeka umbono wami ngawe nje umaskandi nama-YouTube channel ukuthi why amaningi ama-channel efa endleleni, why engaqhubeki, yini ekhathaza abantu, yini eyenza ukuthi abantu besabanayo i-confidence yokuqhubeka. Izathu-ke yilezo besikhuluma ngazo-ke. Ngiyathemba ukuthi abantu bazoyithokozela le video until sikhuluma ngokuzayo. Ngiyabonga.